Sjećate se magičnih soba domaće proizvodnje o kojima smo govorili početkom sezone? Magija se krila u tome da ovaj mali naizgled običan krevet za bebu u samo nekoliko koraka postaje krevet za školarca. Prednost ovakvih modela soba je što prate djetetov razvoj. Znači kako dijete raste, sobe se mogu formirati po potrebi starijeg djeteta. Iz krevetića, kinderbetića možemo složiti dječji mladenački krevet, a komodicu mičemo sa strane i dijete ima prostor još uvijek za skladištenje svoje odjeće. Ovakvom se sobom oduševila i glumica Ana Maras Harmander i to toliko da je odlučila postati ambasadoricom ovogodišnje kolekcije. No budući da bi joj prinova trebala pristići svaki čas, dojmove ćemo doznati tek nakon što beba u njoj prospava prve sne. Sve je veća potražnja za namještajem koji koji roditelji mogu dugotrajnije iskoristiti. Znači te formacije od samog početka, od samog rođenja pa do neke 10-12 godina su dosta tražene i u zadnje vrijeme dosta ljudi uzimaju te modele. Za mame koje vole da je sve u kompletu iz domaće radionice stiže i posteljina te ostali popratni program za njegu poput ručnika s identičnim dekoracijama. Iz te domaće proizvodnje uveli smo i nove modele posteljinica. Znači inovativno je to što se kod nas sada može sve komponente mogu kupiti zasebno. Posebno plahte, posebno pokloni, posebno ogradice. S tim da je naglasak s ogradicama na navlakama. Navlake se mogu skinuti i oprati što je idealno jer se tu može napraviti pranje na višim temperaturama. Idealno je taj antibakterijski program obaviti i dijete ima bolje uvjete za spavanje. Iako se u mnogim domovima malih beba posljednjih godina često vide sobe skandinavskog dizajna, ovakvim kolekcijama ponovno smo dokazali da i mi možemo napraviti nešto što je praktično, lijepo i novčaniku prihvatljivo.